بنفنوتو. اليوم سوف نتعلم محادثة قصيرة في اللغة الإيطالية. chiacchiere chiacchiere محادثة قصيرة. Dove posso trovare un taxi? Dove posso trovare un taxi? أين يمكنني العثور على سيارة أجرة؟ Come facciamo ad andare all'aeroporto? Come facciamo ad andare all'aeroporto? كيف نصل إلى المطار؟ C'è un supermercato qui vicino? C'è un supermercato qui vicino? هل هناك سوبر ماركت بالقرب من هنا؟ Sto cercando un negozio. Sto cercando un negozio. أبحث عن متجر. Ho bisogno di un parrucchiere. Ho bisogno di un parrucchiere. أبحث عن صالون أو حلاق لتصفيف الشعر. C'è una chiesa qui vicino? C'è una chiesa qui vicino? هل هناك كنيسة بالقرب من هنا؟ C'è una sinagoga qui vicino? C'è una sinagoga qui vicino? هل هناك معبد يهودي بالقرب من هنا؟ C'è una mosca qui vicino? C'è una mosca qui vicino? هل هناك مسجد بالقرب من هنا؟ C'è il wifi qui? C'è il wifi qui? هل تتوفر خدمة الواي فاي هنا؟ Qual è la password del wifi? Qual è la password del wifi? ما هي كلمة المرور الواي فاي؟ Avete una connessione di internet? Avete una connessione di internet? هل لديك اتصال بالإنترنت؟ Non mi funziona internet. Non mi funziona internet. الإنترنت لا يعمل لدي. Non riesco a collegarmi. Non riesco a collegarmi. لا يمكنني تسجيل الدخول. Devo controllare l'email. Devo controllare l'email. أحتاج أن أتفقد بريدي. Avete una stampante? Avete una stampante? هل لديك طابعة؟